आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pajari ahanbada maruoiba pau भारत के एक इस पॉलिसी लमदम असोमदा सेल थुममदी कला संस्कृति के लमद लेनबा मरी हेना जसिलानबा होनरी हाइना केंद्रीय मपाल थरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह हाइरी मणिपुर हौकिबा नुमित खरनी अस्ता कोविड पॉजिटिव ओइबगी सांग हेनगलकली अदुमोइनमक ngarangdi कोविड पॉजिटिव ओइबा यावखिदे राजस्थान के अहानबा बंदे भारत रेलगाड़ी ngasi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना वीडियो कॉन्फ्रेंस की खुथांग दलम थाखरे अमसुंग ngalsen mate राजनाथ सिंह ngasi न्यू दिल्ली दा डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की नुमित हुमनी की ओइबा मालेम थाकी मिफम हौदोकलागनी भारत की एक इस पॉलिसी लमदम असोमदा सेल थुम अमदे कला संस्कृति की लमद लेनबा मरी हेना जसिलानबा होनरी हाइना केंद्रीय मपाल थरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह हाइरी लमदम असोमदा चथोक चसिंग की पांबई लालोन इटिक अमसुंग कला संस्कृति की ओइबा मरी हेना जसिलानबा भारत होनरी मागना हाई इंडो पैसिफिक लमदम हेना चाकोलनबा होनबा हाइबसी भारत की फॉरेन पॉलिसी की सरुक अमनी त्रिपुरा दंगरang pangthokpa North East India and the Bay of Bengal in the Indo-Pacific building on connectivity the way forward haiba hiramda Bharat Bangladesh amasung Japan gi miut chingawna pangthokpa mifam aduda Dr. Ranjan hai lamdam asomda laiminari balaibak singi marakta matam kuinidi hauna sabetya gi asetpa mari lainarakli ASEAN lamdam bo sakol hanab honabada Bay of Bengal asi yamna maru oiba mafam amani haina mantri na makhata khi Manipur की महिला लुप तरुक नसिंदुना implementation of national register of citizens in Manipur हाइबसिदा नोमगी ओइबा खना नैनबगी मिफम अमा इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर हौजि पांगथोकली नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सोयाउना मणिपुर दा लेरिबा महिला लुप सिंग अमदि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग मिहुत कयाना सरुक यादना मिफम असे पांगथोकली ऑल मणिपुर इथनिकल सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एमएसको ना सही खुदिंगी सजीबी खुदोल तंबा इगी खुंगुलिबगी थौरम तोंगान तोंगानबा मफम क्यादा पांगथोक्तुना लाक्ली थौरम असिना मैहोरलदगी लमदम अस्ता पुना लेमिनरलेबा अकोय मसेलगी मरक्ता नुंगसी चानेबगी मरी हेना सेसिलहली मसिगी मखा तारकपदा ngarang sangaipro kabuikhulda थौरम असकी सरुक अमा ओइना इगी खुंगुलिबगी थौरम पांगथोखी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बिष्णुपुर अमसुंग जोनल एजुकेशन ऑफिसर बिष्णुपुर अनिना पुन्ना सिंधुना अंगांगसिंगबो ngak senanabigi matangna nomigi oiba sensitization cum training program ama ngasi बिष्णुपुर की मिनी सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स पांगथोखरे थौरमसिदा जिलास के डेप्यूटी कमिश्नर लौरेम विक्रम सरुक यारी थौरमसि सरुक अमो ओइना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सिंगी हेना याफेथरांग लखनबगी matang पोक्सो एक अमसुंग अंगांगसिंगदा चथाबा क्राइम सिंग matangda कुमना खना नैनरी मणिपुर दा कोविड पॉजिटिव ओइबगी सांग हेनगलकपदगी टेस्ट तौबगी सांगसु हेनगलकली ngarang mi samga tara mange sample test tawbada mi amata positive oikidre leina asna naram mi ani su phagalaktuna ngarang research tawki hauzik raija asida covid ke active case tara leiri miyamna laiset asing ngakthokna bagi damak face mask upayawna covid ke sana kalon singang na chanana ba haksel bibhag ki cherol amada khangali निमित इनि चथागदब अनिसिबा women 20 इंटरनेशनल मिफम हयंगदगी जयपुर दा हौरगनी मिफम असिदा G20 लेबक तरा निपानदगी नुपी मिहुत चामग कुन्ने सरुक यागनी मिफम असिदा नुपा अमसुंग नुपी थोंग मानबा अमदि नुपी सिंगी सेल थोंगी फिबम फगल हनबगी मतंगदा खननै नगनी मिफम असि जयपुर की कल्चर मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ना हौदोकनी केंद्र की टूरिज्म कल्चर अमसु डोनर मंत्री डॉक्टर जी किशन रेड्डी ना हाइरी हौकिबे चही निपान मखायस्ता केंद्र सरकार ना अवांगनुपुक लमदम द लुपा कोटी लामंगा थादखी अफम सिंगरांग अगरतला ता पांगथोप थरमबदा मंत्री ना फोंगदोखिबनी हाइरिबा सेनफम सिंगस्ता लमदम अस्ता तोंगान तोंगा मचको थोरांगी प्रोजेक्ट पाखतनिबा थादखिबनी हाइनेसु मंत्री ना मखाता ना फोंगदोखी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी राजस्थान की अहानबा वंदे भारत रेलगाड़ी ngasi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुथांगदा लमथाखरे लमथाबगी थरमदुदा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा सुसरुया की रेलगाड़ी असी जयपुर अमसु दिल्ली कांट्री अनिंग मरकता सेनगदबनी मसी निमित खुदिंगी
Asmir Delhi Kanti ki hauraga Jaipur Alwar amasung Gurgaon da thungani. Bande Bharat Railgari lamtha wasida mahirai sangwa ki mathakta lemna railgari tunghanbi khudong sab piri. Ngak Sel Mantri Rajnath Singh ngasi New Delhi da Defense, Finance and Economics ki numit humni ga iba malem ki thaki mifam hagdok lagani. Mifam asida America, UK, Japan, Australia, Sri Lanka, Bangladesh amasung Kenya na sing balaibak singi mute kaya saruk yagani. Mifam asigi pandamdi tonga balaibak singi apaba thabak tharum sing paksana amaga khangminnabani. Lagliba Karnataka Bidhan Sabha Mikhal Gidama Mirep Sa Marpum Mapan Yauba BJP gi Ahan Belis Pongkre Masigi Manung da Mirep Yangkhaini Toidi Ihan Hanbo Oina BJP da Mikhal Thengnagadabani. Mirep Kunthani Thoin OVC ni Kunthani Schedule Caste at Gutara Taruna Schedule Tribe Yauri. Ni Delhi da ngarang pawmising da wangang bada Kendri gi Mantri masung BJP gi makok thongula singba Dhamendra Pradhan na hai Lauthol be Mirep Sa maga marpum mapan gi list asi BJP Central Election Committee na khangalakpani. BJP के जनरल सेक्रेटरी अनिल सिंह नाई राइजर्स के मुख्यमंत्री बसवराज बोमाई ने सिगौन विधानसभा सीटा मिखल थेंगनगनी. Leibag asta COVID-19 election henglagliba asig yenglaga numin ini chupna mock drill sathakre haksel mantralay na hai mock drill asi leibag asig jila satet kunmari da leiba health facilities lesing kuntraum de hemda sathaki bani. Mock drill asigi manung sana leibag asta COVID election kankhalaglabadi madu ngak thokna ba matik saba infrastructure sing oxygen beds, isolation beds, ventilators, pressure swing amadi oxygen cylinder sing ba matik channel laibra haibudu ying senki. Leibag asig narol sing nangam khoi de laiba khungang sing da chanana ba Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi. Twitter thakat pagwarol amada Pradhan Mantri Narendra Modi na hai Hauruk liba naharol sing na mapam sing adu da laiba miyamge punchi mahing sana lonchat amadi makhoigi isam samjaba isam samba miumisan phajabagi matau sing khangnaba hotnagadabani. Sel Thumantri Nirmala Sitharaman ngarang Saudi Arabia gi Sel Thumantri Muhammad Al Zadan ga unaduna Malem gi Monetary Fund amasung World Bank ki matangda Washington da wari sanakre. Sel Thumantralay na Twitter thagat pagwarol amada hai lusing ba anina unaba duda World Bank Evolution Road Map ki matangda kumna khana naina ki amadi Bharat na G20 presidency ki manung da semgat ki ba multilateral development bank sing hena mapangal ka nanabagi maram da so wapam kaya khanaki. Pradhan Mantri Narendra Modi na tha khuding aroiba nomajing nimitta Akashbani gi thongda sandokpa make puning ki wa man ki ba thoram tha si aroiba nomajing nimitta tangkak sama suragani. Program asi ing kumjalising ni tara mari gi October ahungi Vijayadashmi nimitta hawdokhibani. Hauji phawd edition me pudrama pan sandokre. Sama suba edition asiga mari laina na Akashbani na maruoina man ki baat na Bharat po awan purang na honna ba de pdb ithel gi matangda akhanna ba thoram pareng maskaya sandokle. Kazakhstan ke Astana da pangthokpa Asian Wrestling Championship da Bharat ki Nisa Dahiya na lupa ki takman laure kilogram humpuni pan kanglupta China ge Feng Jawpan tare tarokta maithi be piduna mangna lupa ki takman phangkhibani. Bharat ke atoba sanaroi Priya Malik na kilogram humbu taruki kanglupta senje gi takman phangki mangna Japan gi Mizuki Nagasima pu maithi be pikhibani. Tournament da Bharat na hoji phawda punna takman taruk laure. Indian Premier League cricket ngasi Chennai MS Chidambaram Stadium da Chennai Super Kings ka Rajasthan Royals ka ngasi nibida pung 10 makhai de thengnaragani. Ngarang sana kiba match ta Mumbai Indians na Delhi Capitals pu wicket tarukta maithi be pikhi. Haujik aroi pada maroi pau amuk hana. Bharat ke egis polish na lamdam asomda selthum amde kala sanskrit ge lamda laina ba mari hena sasil hana bhona rihaina Kendri Mapal Thom Raja Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh na hairi. Manipur da hawkiba numit kharani asida COVID positive oibagi sahin galakli adumoinamak ngarangdi COVID positive oiba yawkhide. Rajasthan ki ahanba Bande Bharat railgari ngasi Pradhan Mantri Narendra Modi na video conference ki khutangda lamthakre amasung Ngaksel Mantri Rajnath Singh ngasi New Delhi da Defense, Finance and Economics ki numit humni oiba malem ki thaki mifam hawdok lagani pauloi jare.